I ćao svima ljudi, dobrodošli na novi video na mom kanalu. Ljudi, danas ću da napravim tutorial kako da skinete najbolji program za snimanje zvuka. Znači on je najbolji, to je Audacity. Sve što je potrebno je da posjetite link koji će vam biti u deskripciji. I kliknete samo dole u Audacity 2.1.2, Audacity for Windows. Da vidite ovo ljudi, Audacity 2.1.2, kliknete to i skida vam se Audacity. Sačekat ćemo 20 sekundi, brzo će to završiti. Samo još malo. Znači, ovo je njihov sajt. Mislim, imate puno linkova s kojim možete skinuti Audacity, ali meni ovaj najbolji, sa njega sam ja skinuo. Evo, skinuo vam se, kliknete run, yes, ok, next. Ja ne mogu da skinem zato što ga već imam. Vidite ljudi, kad ste skinuli, kazat će vam se Audacity ovakav. Napišite u komentare hoću li da snimam GTA 4 multiplayer ili GTA 4 single player. Znači napišite mi u komentarima, mislim da li ću da snimam ili CSGO. Ajde da se vratimo na klip, uđete u Audacity. I ljudi, sada ću ja da vidim kolika je to kvaliteta videa u Audacity, zvuka u Audacity. Idemo. I ćao svima ljudi, danas ćemo raditi isprobavanje Audacity. Znači, na ovu kao tačku crvenu se počinje snimanje, a ovdje završava u kocku, a ovdje počinje u play. I ćao svima ljudi, danas ćemo raditi isprobavanje Audacity. Znači ljudi, primijetit ćete u klipu da mi se čuje šum na mikrofonu sa actionom, a sa Audacity to znači nemoguće se čuje. Ako hoćete vi ljudi da sačuvate ovaj snimak,